Чорапчулуун кайаксыт нехилегер муңка олонқото болла. Бу саха кутун сүрін еңерасы жар ураты жахалга илинеңер улустарын эдер олонқону толырачулар кытыннылар. Салгы беги корреспондент Лена Дечковская кепси. Каясыт нехилеге кулун кулустурулон кайылы бүттөрүт бора. Монно олу добдурканы баттаха муңколон кота болла. Атырбыт кетит көлге 5 улаккан муңканан түстүлер. Суд куран жылыгы чурупчу жонугар отунан өлгөмнүк көмөлөспүт, амма лухун сатагай нехилеген улоктоктуру ыңырыллан бригада теринен келлилер. Муңка олонкотун бир бели ылжытынан сака санатын сахалачы хейфу профессора Галина Попова саная болла. Bu munqa diye mandık bolar. Bu bır gata hamandık görüpün yürüyle akşam bolar mandı diye içat göksem bebeğin bulsar. Kütüyet kinit mandan tören ösken taksar bolar. Hadi bu bır gattan keskil diye mantak gelir. Ondan diye hilgi munkağa dere diye. Монголон кота элинеңер улустары эдер толорочуларын төмө тарта. Бу көрөр ичаппут, отун сага кырыки дектериттен олонколабыт, күн жыл сидеттин нөңө 80 аспыт, көһөңө оголор. Кинилерден бир чал хайдара, оусалдан улуһуттан мөрү ортосколотун музыкага чутала Виталий Никифоров болар. Жолуяр Нюргун Батур олонкону толоран, эне олонкохот Николай Тарасов атынан номинация кыйлага болла. Бу жохун сетихи эдер учуталы сакабыт сирин самай бастын олонкохоттарын кеккетигер тахарда. Биһиги бу хакалар хамы лахан культура жина лонко. Эти эстрадарылары да отак, эти онун манны урок тонун токто отак. Именно биһекар бар болонко. ЮНЕСКОга таксыбыт. Эстрадары да ЮНЕСКО го именно лонко бар. 2005 жылларга. Монко олонкото өтөйдө биле калларда манна келбит бирде кихи балыктан маппата онтон эдер олонкохоттар. Меңе хаңластан Аси Степанова, ине олонкохот Дарья Томская, Чайка Дая атынан биремени лан. Чурапчыттан Анатолий Захаров доргонноох тоюктаах олонкону толорочу. Эме меңе хаңластан Айта Маякунова кескиллеох олонкону толорочу аттарынылан хаястыт серигер отугар суустаах частары омайда. Олонко деммаран мунукка таабыт бу маннык ыччот жан барларын тухары. Саха тагалин силиhe бөгөргү туруага Лена Дечковская, Нюргун Пилиппов, Саха телевидениете, Чурапчы.